Okunuko abeegi b'ishomero rya Kyeizooba Girls Bushenyi beesiimira okuhika kw'ebibuuzo bya siniya ya kana ahi abeegi 114 biizire omu grade y'okubanza reero 75 omu ya kabiri. Okwesiima kwabo bayebembeza Ruhanga kandi n'abazaire bakwasiza abaana omu kwesiima oku. Ahabwa umwaka ogu itwe ntureba ngo egi ni stepping stone hati twatandika tuyo ntugenda ntumanga omwaka ogu orikwija ntuza kwihirayo kimwe abaana bingi munonga abarahikeje munonga kukira nangwa n'abahati ahabw'okuba hati amaani agaba baine kandi garengana hari gariya agaba bari mwenu twine amasiko mingi munonga ntuza kukora gye ahabw'okuba nitwebembeza Ruhanga ekyo nikyo kikuru munonga. I've scored 16 aggregate. I'm so excited. Amashomero nyine mingi ekituyambere kuhika nk'itabeegi ba Kyeizooba ekyokubanza twine abashomesa barungi endebera y'abaana ninungi. Ntani ninsiima mali Kyeizooba Girls ekibakozire kandi mwe special tindukwebwa Kyeizooba Girls bakankwata mukono bampwerira kusomesa omwana onu hata obaizira mu grade y'okubanza ine 16 tukozire gye munonga abaana bakashoma bataha omutima twabahereza environment nungi twabahereza abashomesa barungi abaana bakora. They have made us very proud. Kyeizooba Girls ni emwe aha mashomero mu Bushenyi agarukora gye bwahati agabiki bite by'omwaka oguhire babishatagwize kyarenga gasha kwa Sheikh Abdulatif.